bersyu peni dengan nono ga slogan ada blueprint dengan official language non ga rumah mereka hindi malah bu lu gubernur ada mak keren juga hindi ga official language bi ben tumis bila keren asam di semua warna gubernur balak English kalau ada undang-undang ujuk bomak kerang list tu film ga hindi ga official language cuma apa nombor pinhala penongbat Ukraine dengan ngomong balik persyak itu tim apa penengkam ada yang berwartawan kam dia ni persyak apa bi hendak pas musik kalau bi gini kisi kinong elam jong dia pak biseng sang pakai kiba persyang ban penpau ba salai nak keranda tim ini ayah to kaktin kam dia sekanong renju atau kaktin kam dia se ka dauba ka ba perungi kinong elam jingi begin yo ela ka jong jela ladam day na kaktin ngintang hao asama do kanta nyempak yola tolong MLE nyilong MLE lu day nama pengilayo ela ka jong kajela kasang ngejiki na kanong rim jo kaktin dan lagi yo inong elam jingi mentang kiba oh kaktin hindi don libo oh bagi ke national language abatang national language di India don tang berpengsan juga shanu gajak berijikan poi lagi nong elam kiba kumpini ki elam pakai pa shanu gajak berijikan poi ladala sinjor kanong rim jo gajak beriu kalau si ini begini jilang atau dunia ubah juga di India begini longlang no bat kiwe pat begini ong kamele tak tin juga ladum keren rubiang atau kalau si begini mi keren juga tin le jauh atau kalau si begini ong begini mi dai tin le jauh mo de nama kata orang di let supat ba dengan orang tinggi ni upai ba kan upai ba juga jak be ukuran em begini penim ni tin kasih upai ba upiang em ba na Delhi kita mau di bentuk lo dekat Hindi keren dekat Hindi upai ba jadi ulang em ni exam ni smart tin Hindi upai ba ni smart ulang em oh mat wan nung India mai apa kam apa jam yang ni nung India mati kendo ti siapa ni kanong si kam ta dan pentah ki bam super de ki min ki abli ki minister dia saat ban penyo ik wei pak ki jak begin ti jaga ni dem nyo kendo siapa ke dengan jungi kami keri ti jungi unaga udan la ka jong bari ti mati ko kana kala umisu udan la ka jong bari ti mati ko mesora kimi kita lagi jom dari kinti, let's support South India. Kita Tamil, population je kita pada kini new pulau hendak lu, anu sepala, ni dan tangan lu saja berkasih khas sama, dari Tamil orang ni dan aktif macam, kata kacing kacing berdiri kita ni kaya na po West Bengal sih yang ini begini keren aktif kasih. Tentang hak hikai na West Bengal dan ini kita jelas kita bangin ban buram ya ketin la jong ban ini bakam don an dan keren ketin Hindi apo assembly kini ki amli jing kim ise bakam don an kalong bean ini ya tak an nama katang ini ya kan ganong rim ban ikwa bagi pai ba hagi kersyani ke pipi kitip ki kersan balin maka ni ke parti kan yang manora pe ngi buram bakan penne pensa e ketin ke kli ke kendo sa ban yada idi kon sama gaji khamtam ha kam ga jam ba kita